Bhoi Presbyterian Music Institute ka bahab hapo ka jing pet jing khmi jong Bhoi Presbyterian Synod menta ka sngi khat ar tarik rempang kala penlong ya ka first convocation ban Pynkup Burom me ki Samla bala pendep ya ka music class na Bhoi Presbyterian Music Institute ki ba kentup ya ka tonic solfa diploma, staff music theory, khasi traditional music diploma, ka children's vocal training class bat kentup ya ka lay leadership course. Ya kani ka jing Pynkup Burom la penlong haka hall jang Bhoi Presbyterian Synod ka badan hanongpo. Hakani ka sngi lawan bansa Shillong da Menteri Sorkar ka jela badai pet ya katenat CNRD bat kiwei ki tenat Sorkar. Uba sostinus sotun ku mukongsan haka jing dan rengkat UMLA ka nongpo. Uba Mirror Im ku musumbut kongsan bat nominated MDC ka KHEDC ba Matthew Makdo. But nominated MDC ke KHEDC ba Matthew Makdo kum special guest. Kiwei ki baladan lang hakni kesngi ki kentup ya Reverend KS Marsing ubadai moderator ka Bhoi Presbyterian Synod, Reverend LS Nongplang, Reverend BR Pamshong, Reverend MS Shadap kum ki pastor bala Shongtan, bat kentup kiwei ki pastor bat ki temen basan ka balang Presbyterian jong ka Bhoi Synod. Hakani kesngi na kaliang Bhoi Presbyterian Synod kala IT ru ya kedorkas sya Menteri Sorkar pa sostinus sotun ban taulat taulenti ru na kebenta ban penbha ya kate ka hall ki kenro jong Bhoi Presbyterian Synod ki tiarput tiartem bat kiwei ki jingdan kam hakaba penya ya kate ka Music Institute ka Bhoi Presbyterian Synod. Presbyterian Synod Merah menjadi semua ukrau yaki pastor baru ibarat sungaya sekali kekurang ada jipun Burom lari ke contribution kurang keringkau bishpun jadi Reverend R.K. Marsing menjadi moderator iba pria Amerika Burom iba simulta di Bhoi iba simulta di Jenden i Emily Burom jaga nongko i Bakmerol Bonsim Bishpun Sarika Jingrona Jampi Berkesenangan hari kekurang nanti Pak Matthew nominated MDC juga hasil serta council di pastor, pro pastor, di moderators dengan pesan baru, buat jika Bhoi Synod di Bhoi LPG Khuborjylla baru Kibiran Madri Khubor Iba Ladep Bandar Pegi Khuborkhus Kemapi Bilek Bat unjuk iklan dan lembaga training Nagartaka Jikai Kemapi Pension Na Sultanat Kesulmen Jaga Egi Khuborjylla baru Egi kurus sama apa pijit jaga music kalau tolong kakung kapang kebetulan ke di tonic salva diploma lalu ke staff music theory diploma di khasi traditional music but kunjung nagara dari leadership course Masuk ai di Jingero ya Synod di pastor di badan ya kita mission and vision hantam mereka juk ke pemerintah kejuk jong kejige kejuk jong kejige kejuk hakaba i kun sama berkhidmat kiran kami ka nongrim
kawan saindu agen cikin bujuki nanta kalawe kopunai kalawe kawantai ya kecingin kopa kawan berkat baka jingking rom yoblay lari berkat mau ya kengkin snake in crowd iba kum kibreu idon kam akan dia kejuni naguta kecingin kabamoni ki haga lingwa agi extraorte Shibun ki jinsneu iwan ban saraun lare ban ker saudon agi shigim kajong way lari ka way But lima kekala kelanti akaba hi kihat kiburit ki kun sama kente bersyuran layo ekala kelanti nagamata unu bapin wan ban shinmata nane wan syakmat nagamata banyo eki jingkai ki bapero katun ka jiwa lari kesap ka bawa pipiran ka music kadai ka kintir ka bala orang ba ka download habor ibanta but ka music kalau habaro kijatian lari di culture di communities wala ba yung sutu efektif henry abnya song itu music ka penulung lari ka instruktena WhatsApp lima kisah ibaper kiba kum kinong pai kinong put kinong sew kinong tem baro idol